vice guverineri wacu Juvenal Gasinzira n'ubundi waraye adukuwemo aho n'ubundi yazize n'ubundi urw'abagabo n'ubundi babanga mwabo bakomeje n'ubundi kuduhekura ariko kandi nabo bafite wabo munsi bwana munyamakuru Joshua Entertainment nabo urwabo rurabategereje aho n'ubundi baraye bamwishe n'ubundi bamuziza uko yaremwe na fonction afite kandi ari bamwe n'ubundi mu banyamurenge tukaba twayakandagiye neza Imboneza Rugenza TV ndetse na Joshua Entertainment ukuri kuzuye barimo bajijisha babesha ariko amakuru tukaba twayamenye neza y'ukuri ko ari ukwicwa atari ukugwa muri dushe yishwe azira fonction kuko n'ubundi babanga mwabo babivuze ngo ubwo intambara rwarabananiye ngo ahubwo ngo bagiye nono ngubwo kuzoza bica umwe ku wundi mwabonye ukuntu batwiciye leta generale Rukunda Makanika n'ubundi barakomeje umugambi n'ubundi wo kutumaraho no kutubabaza ariko nabo ari gihe kizogera bakabiryozwa ngayo nguko bwana munyamakuru twinjira mu makuru yacu n'ubundi nuko alerte munama yarayibaye n'ubundi hariya aho bita Baraka ubwo bari hariya Baraka ni inama yahujije ababembe abo bita coalition ya Wazalendo ababembe bapfurera banyintu coalition ya basharishari abanyintu bose ndetse n'abarundi ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC na FDLR ku bwinshi bakaba bahuriye hariya mu nama muri hoteli aho bita n'ubundi Baraka ubwo n'ubundi bari hariya ku bwinshi cyane iriya hoteli bita ngo ni hoteli bita ngo ni Kashalimanta rwose niyo nama yarayikorewemo amabi yo kugerageza uburyo bogirira nabi ngo ni Kashamanta hoteli rwose bwana munyamakuru Kashamanta yo gashamantwa ngo niyo yari irimo gukorerwamo umugambi mubi wo kuja kwica abanyamurenge muri iriya misozi ariko ibyo bakora byose baratsinzwe. Twongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Joshua Entertainment aho muherereye hose mudukurikira murahatandukanye turabizi rwose yuko mudukurikira muri benshi reka rero tubasuhuze tubirizaho abandi tubaramutsa bitewe naho uherereye abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru iyo no mubumbe w'isi dutuye reka tubasuhuze mwese tubiyegereza mu makuru y'uno munsi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane kwa gatanu 2025 reka kandi dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe muri abagaciro kuri twebwe bayikoze bose kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV ndetse kandi n'abamaze kuyikora kuri Baraka TV1 muri abagaciro rwose reka tugusabe nawe utarayikora ko wayikora kugira ngo dukomeze tubane nawe muri byose turi kumwe rero na Rugenza TV nk'ibisanzwe niwe tugiye kuba turi kumwe muri aya makuru reka tumwiyegereze duhita dukomeza n'amakuru yacu kaze Rugenza. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment uruta kwisa umushitsi ndirubaru rwawe bwana munyamakuru turanezerewe kwikaze mudahwema kutugaragariza kuko twabyiyemeje kubwira abantu bimwe n'ibindi byabicicibikana hariya mu misozi wacu ndetse n'iwacu ndetse no ku isi yose muri rusange ariko cyane cyane burija kurisha ihera ku rugo ni wacu muri iriya misozi twicara tuvuga suko tunaniwe kuvuga y'ahandi ariko niho twibanda kuko ariho dukomoka. Urakoze cyane Rugenza witamburishije neza kabisa. Oya ugane munyamakuru ndaguciye mu ijambo twari tumaze iminsi ntituzatwivuga kandi burya ikinyoni kivurutse kitavuze ngo bazacita ikibebe ni cyana kubera kuko kandi urabizi ko icyake twafashe niryo ryatwinjije muri kicama kugira ngo ejo tutazoba ibyana magana
urakoze cyane. Reka n'ubundi duhita dukomeza n'amakuru ari kuvugwa kuri uno munsi itariki 13 ukwezi kwa gatanu 2025. N'amakuru rero ariho yihutirwa y'inama yaraye ikozwe Baraka, aho n'ubundi ba Mayimayi cyangwa se Wazalendo bari kumwe na basebuja FARDC ndetse n'abandi na FDLR bose, aho bakoze inama n'ubundi yo kugaba ibitero hariya mu misozi miremire. Urakoze cyane Joshua Entertainment. Breaking news mu nda y'isi, amakuru yujuje ubuziranenge, amakuru atari w'ivumbi, amakuru utasanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV. Kuko bisanzwe rero ibi binyamakuru twarabibemereye ntituryama kugira ngo tubakurikiranire 5 kuri 5 kubiri kubera kuri ya misozi yiwacu, kandi tunabakundishira ya misozi kuko niho hari iminyonyo yacu twese, yaba ari mahanga, yaba ari hehe na hehe, yaba ari impande zose z'isi. Kabone ko twanyanyagiye abanyamurenge tumeze nk'amazi ari mu gishanga, dukeneye umuyobora ariwo twigwaneho kugira ngo ikomeze yaguruke, kandi tunayishigikira cyane tutareba n'ubundi ibiri inyuma ndetse n'ibiri ku ruhande, ndetse na bamwe babanga mwabo bakomeje n'ubundi kubivanga. Tutarinjira mu makuru, reka tubanze dutange mpole ku bwoko bwose bw'abanyamurenge, dutange mpole ku barwanashaka bose ku isi yose batwirwaneho, M23 AFC ndetse na twirwaneho. Tukaba dutanze mpore ku muryango mugufi w'abasinzira bavukamo n'ubundi vice guverineri wacu Juvenal Gasinzira n'ubundi waraye adukuwemo, aho n'ubundi yazize n'ubundi urw'abagabo n'ubundi babanga mwabo bakomeje n'ubundi kuduhekura, ariko kandi nabo bafite wabo munsi bwana munyamakuru Joshua Entertainment, nabo urwabo rurabategereje, aho n'ubundi baraye bamwishe n'ubundi bamuziza uko yaremwe na fonction afite, kandi ari bamwe n'ubundi mu banyamurenge. Tukaba twayakandagiye neza imboneza Rugenza TV ndetse na Joshua Entertainment, ukuri kuzuye, barimo bajijisha babesha, ariko amakuru tukaba twayamenye neza y'ukuri ko ari ukwicwa, atari ukugwa muri dushe, yishwe azira fonction. Kuko n'ubundi babanga mwabo babivuze ngo ubwo bw'intambara rwarabananiye, ngo ahubwo ngo bagiye nono ngubwo kuzoza bica umwe ku wundi. Mwabonye ukuntu batwiciye Leta General Rukunda Makanika, n'ubundi barakomeje umugambi n'ubundi wo kutumaraho no kutubabaza, ariko nabo ari gihe kizogera bakabiryozwa. Ngayo nguko bwana munyamakuru, twinjira mu makuru yacu n'ubundi nuko alerte munama yarayibaye n'ubundi hariya aho bita Baraka. Ubwo bari hariya Baraka, ni inama yahujije ababembe, abo bita coalition ya Wazalendo, ababembe bapfurera abanyintu, coalition ya basharishari, abanyintu bose ndetse n'abarundi, ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC na FDLR ku bwinshi, bakaba bahuriye hariya mu nama muri hoteli aho bita n'ubundi Baraka. Ubwo n'ubundi bari hariya ku bwinshi cyane, iriya hoteli bita ngo ni Kashalimanta rwose niyo nama yarayikorewemo amabi yo kugerageza uburyo bogirira nabi, ngo ni Kashamanta hoteli rwose bwana munyamakuru. Kashamanta yo gashamantwa ngo niyo yari irimo gukorerwamo umugambi mubi wo kuja kwica abanyamurenge muri iriya misozi, ariko ibyo bakora byose baratsinzwe. Ubwo rero bari mu nama, ordre du jour bize byinshi, bari ordre du jour baza n'ubundi gukora n'ubundi iyo bita ngo ni
nakwita ngo ni divere baje gushiraho na divere nayo turaza kwivuga ariko inama ya ordre du jour kwari kwiga ukuntu batera banyuze mu nzira zitatu kandi ngo bagaterera icyarimwe ngo ku buryo atazobona abatabara abandi hariya n'ubundi muri ya misozi yiwacu se cyangwa muri ho plateau cyangwa se muri chaîne de montagne. Nuko rero ordre du jour bariga baravuga ati sasa rero bigabamo ibice bitatu ngo bigomba n'ubundi bwana munyamakuru gutera inzo nzira zitatu bagatera banyuze ariya kwa Murima, abandi bagatera n'ubundi banyuze za Rugezi, abandi bagatera bwana munyamakuru banyuze za point zero kugira ngo abanyuze point zero bazozamuke barenge yari za Biraro mbiri na Ruhito batera za Mikenge, abandi bakazamuka kwa Murima nariya mu Rusuku ndetse nariya za Mukoko barengera n'ubundi hariya za Turongi ndetse na za Gakenge, abandi rero bagatera n'ubundi banyuze za Rurenge bagana Rugezi kugira ngo ntiyazobone abatabara abandi dore ko bari benshi babaye benshi bameze ku musenyi wo kunyanja rwose ngo naho bagomba gutera banyuze izo nzira zitatu kugira ngo bagire gute batere muri iriya misozi y'iwacu. Bakaba bahamagaje n'ubundi iyo nama abakuru bayibayemo n'uwo bita Zelambuma ko agomba gufata igice kimwe, hakabaho n'ubundi na Kakobanya nawe agaturuka urundi ruhande, hakaza noneho ngo ni nguvu za Mabonde, nguvu za Mirima sashoboye ndetse na Ngoma Nzito, ndetse bakavuga ko mu Rugezi Ngoma Nzito ashobora kuba baramu discipline, ashobora kuba yaranarashwa ahubwo wenda ashobora kuba yaratumye umwungirije ariko ya amejereuliwa kidogo ngayo nguko ngo abo bose ngo nibo bagomba gutera bwana munyamakuru ngo batere banyuze izo nzira zitatu ukubigabanyijemo bose ko n'ubundi ariko bagomba kubigenza. Tubibutse ko abantu bari hariya twagerageje kuvugana n'imbone za Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV ziri mu Minembwe, batubwira ko bahagaze bwuma rwose ko ntabwo babafite ati turabiteguye rwose, dufite n'ingemu yo kubagemurira kandi n'ingemu bazanye biteguye n'ubundi kuyakira, ati mwebwe ntimugira ikibazo. Batera ku manywa, batera nijoro, batera ku zuba, batera mu mvura, batera mu mwijima, batera mu rukerera, ati twiteguye n'ubundi ko baza mu gicuku cyanyuma ko twiteguye kuzobabonekera amasaha yari yo yose budutereraho. Ati rwose amadubu y'umurenge afatikanyije na M23 ati ntabwo badufite nuko dufite kuba discipline rwose, ati n'ubundi baratsinzwe basigariye gusa kwizina ni Kanyarubira, ati ndambaraga n'ubundi bagifite. Twavuganye n'ubundi na access zose za Minembwe uyu munsi, access zose za Minembwe bavyutse neza, uhereye n'ubundi iwabo n'ubundi wabaze Burarifa ndetse n'uyu Joshua Entertainment dukorana. Ni quartier rwose ivamo intwari nyinshi zatwigwaneho zikomeye cyane, naho ngaho rwose ubutaha bwana munyamakuru nzo gusura nije gusura n'ubundi Ndori, urabizi konje na Ndori ari inshuti yaje. Karibu kumonyi rwose sindagera mu Minembwe ikigusetsa ariko nico kizoshana rero mwitegure kabisa kuzonyakira. Ngayo nguko bwana munyamakuru rwose twavuganye n'imbone zacu aho hose, access zose za Minembwe uhereye hariya uhereye n'abari mu Rugezi mu Nyangabyuma ndetse no hariya kwa Chef Adidatse, ukamanuka werekeza uja za Gasiro nariya kuihene, abana biwacu nibo bahari ko barayizengurukira misozi takapima ku buryo ababembe ngo ubwo babafite ubundi bazi noneho aho bazaruja ngo byarabacanze nabo, bamwe inzara irenda kubamara, abandi babuza aho bavurisha babo
ku by'ukuri ngo bararirimba urwo babonye bavuga ati tuzabigenza gute, ati urwo tubonye rurenze gupfusha ndetse n'abantu n'ibintu ninga kabone ko ntazo bagira ngayo nguko bwana munyamakuru Joshua Entertainment. Aho bita mu Karingi babyutse neza, aho bita hariya mu kazi rimwe ndavuga igakangara naho babyutse neza, muri centre ya Minembwe babyutse neza, aho bita n'ubundi mu Biziba no kukiziba naho babyutse neza, no mu Bivumu hose ngo amahoro nayo gukoraho, aho abasaza ngo ubu ngubu bambaye neza ngo rwose nta soni, bamwe ngo bataye inkoni kubera ibyishimo, aho bavuga ati rwose amahoro y'umurenge turayakesha twirwaneho ndetse na M23. Reka tubashimire kwanza, shimira abantu, reka dushimire basore rwose n'abagabo ndetse n'abagore batwirwaneho ku mukingo ukomeye bakomeje gufata muri iriya misozi miremire, ndetse dushimira na M23 kuko n'umwe ubu ngubu kandi wafashe umukingo munini muri iriya misozi rwose, kuba hari abaturage bagituye muri iriya mihana nuko n'ubundi hari zirangabo zatanze ubuzima bwabo kugira ngo bakomeze kurengera umututsi uri hariya cyangwa se gakondo n'ubundi. Reka rero tubashimire, kaduhita dukomeza twamamaza ndetse turangiriza n'ubundi ari mu musozo. Urakoze cyane rwenda, reka dukomeze tumenyesha abantu izindi serivisi zitangwa na Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV, kandi nuko kubakeneye gusa neza bagana Billionaire Baba Shop ikabakoraho rwose bagaca bagasa neza, bakeneye rero kuyogoshesha mu bakwaferi beza cyane, ibikoresho bigezweho kandi byiza, massage, pedicure na manicure babikora neza cyane rwose ku giciro cyiza kandi kwisuku nyinshi, ku bikoresho bimeze neza ndetse na babikoresha babyigiye. Rero Billionaire Baba Shop iherereye Nyamavira, ugeze ku kabari ka Nyamavira, imbere yaho gato niho wasanga Billionaire Baba Shop, ahantu bakunda kwita Secretos, naho hafi gutyo hita uyibona Billionaire Baba Shop, urahagera rwose bakagufata neza ugataha wishimye. Urakoze cyane Joshua Entertainment, n'ubundi aho yarababwiye ni muri Billionaire Baba Shop, aho niho dukorera. Hariho abasore n'ubundi bafite ubunararibonye, abo bita ba Jimmy, harimo abo bita n'ubundi ba Burege ya Samvura, harimo n'abandi ba Magenge Lora, harimo n'abandi n'ubundi ngo ni babyishimo, ndetse n'umukobwa rwose uwo bita Diama rwose ukora akazi neza, umugongo n'amavunane bikabala. Tuhita tusimukira n'ubundi kuri Joshua Entertainment. Ntabwo gusa Joshua Entertainment ari kuri kamera gusa, akora byinshi bitandukanye, n'umuntu w'umugabo uwihangiye imirimo kandi yanabyigiye, ubifitiye imbanyabumenyi, niwe musore rwose ufite rwose imbanyabumenyi mu bijanye n'ubundi no gufotora neza, kabone ko nubwo abantu tubasaba tuba dushaka tubabwire n'ubundi umuntu ufite experience abifitiyemo rwose uburambe, ubumenyi n'ubuhanga, kabone ko afite n'uruhanga guzuye ubuhanga, byabiherewe Nyabihanga Igorigota ku musaraba. Rero bimwe muri zakora Joshua Entertainment ku ma live streaming ndandi wo bisanga ni kuri Joshua Entertainment. Amafoto meza rwose ni mukesha, aragukesha rwose, habe niyo waba ufite amarigore rwose mu maso, ndavuga umuntu wenda baba barateye imishombwe se cyangwa umuntu baba hari amasura amwe aba afite utwobo andi afite hataringaniye, rwose aragufotora akakuringaniza ibitari biringaniye bikaringanizwa. Aho ntahandi mwubisanga ni kuri Joshua Entertainment. Amafoto meza rero, amakwe atandukanye, ibirori bitandukanye, ndetse n'abantu bashaka gusora indirimbo
rwose kuri kodinga amavideo meza utosanga handi amavideo arambye amavideo rwose arambye nta handi wo yasanga ni kuri Joshua Entertainment. Ndavuga arukundu umuntu afotora video ugasanga isisaza mu cyumweru kimwe ariko yiwe ni ya yindi ni Purudibo nukuvuga ngo ni forever and ever agufotora rwose ifoto y'umwimerere kabone ko afite nyine uturungo twisha kubitamo ku buryo ifoto bakaza bagira ngo ni ukivuka kandi ushaje. Ntandi rero wabisanga ni kuri Joshua Entertainment. Nyamoneka abafite amakwe tukaba dusaba ko mwogana Joshua Entertainment mutugane kuri service rwose ntimucikwe amafoto meza ntimucikwe ku birori byiza kandi abikora mu buryo bunogeye buri wese kandi ku giciro kinogeye buri wese aho adahenda ahubwo ahenda. Tukaba tubasaba rero ko mwatsimbukira kuri Joshua Entertainment kugira ngo mutugane kandi muduteze imbere mugire esprit de patriotisme yo gufatikanya. Ngayo nguko rero duhita dusimbuka bwana munyamakuru Joshua Entertainment tuja hariya nubundi mu mitamba. Ngayo nguko mu mitamba uko byifashe kuko twari twabibamenyesheje. Babanga mwabona ubundi General Masunzu akaba yatanze itegeko ko nta bicuruzwa byose uhereye ku munyu isabune ndetse na nifu ni sukari ko bitagomba kuvibuvira kandi ngo bizamuke ngo bije gufasha abaturage bari wacu. Birababaje cyane kwa kundi bazacu umwana bakuru bwana munyamakuru ngo akaza marinka ngo kaza kazivukamo ko nukuri kabisa. Wari wabona umuntu agira ishari aruaka akarigirira abo bavukana. Njewe nico kinyereka ko hari abantu bamwe buriya twita ko tuvukana ariko tutavukana. Ushobora gusanga groupe sange yabo ushobora gusanga groupe y'amaraso yabo itari y'umurenge ishobora kuba ariyo mu Kizalendo cyangwa se ariyo muntu uza muri mu basharishari cyangwa muri bamaye ari ukugira umutima umeze kimwe nawo bakaruha n'amaraso. Imana yabwiye bwana munyamakuru yabwiye Kaini irambwira ngo ko ndakwitegereza ati nareba umutima wawe nkabona umutima wawe si mwiza nk'uwanyu tukeye uyu mutima wawe ni mubi ariko kandi ushatse gukora neza. Baje gukora neza Abeli we ngo yaje gutamba ngo agatamba ituro ngo rivuye kundi ba umutima we wabo yaje gutanga ituro iwe ngo rikaza rifite kelele za maisha. Dufite n'ukuri babanga mwabo batumva kino kintu rero nzanyoberwa groupe sange zabo uko ziteye utugara n'abandi basana umuntu udakunda ubwoko bwe ese utamenye yava ndamenye n'udakunda ubwo tuzoba klasa yeke kwanza heda yere bwana munyamakuru n'abazarendo nyine kuko no kuvuga ngo umwana w'umuhutu n'umututsi ngo n'umuhutsi umwana w'umuzalendo n'umunyamurenge two mwita gute n'umumuse n'umudo n'umunyazarendo kibikiza gisekwa nkiciza wa kuzo kuri uku iyi soko ikaba yahagaze itahirema ubu nta kintu kikizamuka iryo ganishari bari bagize ishari bwana munyamakuru. Urabona ko ibintu byacaga .0 ibindi bikanyura ari kwa murima iriya nzira barayifunga none bafunze niyo mu mitamba aho ngo amafata agomba kugenda n'isukari n'imyunyu ndetse n'amasabune barakorera ubusa baratsinzwe ntakizabuza abayuda gutabagwa bwana munyamakuru Joshua Entertainment. Turagira ngo tubwire abantu bose dushimira abagwana shaka bose dushimira DRC Mulenge ruri arubuga rwose rukomeje gufasha abagwana shaka wowe umaze gukora turabashimira cyane dushimira na kamanda wacu ruyoboye CEO officer Jean de Dieu umuntu w'umugabo cyane rwose mukingi wawe turawushima akuna kulala mukomeze buriya kugera ngo tugere kuri lengo letu.
ndagira ngo mbabwire utamenye yavanta abongereza nibo bajya bavuga ngo life is a long process getting tired, long life has promoted by dynamic purpose. Ntabwo twogera ku ntego yacu tudafite intego se cyangwa icyerekezo twihaye nk'abanyamurenge cyangwa nk'abagwanashaka. Rero abagwanashaka bose muhaguruke rwose abari kuri ya rubuga mukomeze, n'ubundi haje ikindi gikorwa cyo kurwanira n'ubundi ubwoko bwacu no gufasha abagwanashaka. Dushimira buri muntu wese ukomeza gutanga, mutanga imisanzu yanyu, ndetse n'ababakomeza gutanga imisanzu muri education cyangwa se twigwaneho muri education. Wewe ukomeje gufasha abana batoya, muhaguruka babishoboye, twigisha abana ndetse tubigisha ururimi abari mahanga, abana ntibahiranwe n'izo ndimi. Kabone ko twebwe murabizi ko turi za katuni, ariko kandi turabuza abantu bose gukura abana kuri za katuni. Mushire ku makuru ya Rugenza ndetse na Rugenza. Ninde wabaruza ubundi amakuru ya Rugenza ndetse na Joshua? N'abana bakure bazi akarengane kacu n'akababaro kacu, kugira ngo ejo nejo bundi, kuko ko turabyina tuvamo, abari inyuma nabo bazokomeze aho twatuva. Murakoze rero, naho mukanya ndi makuru mukora subscribe kuri Joshua ndetse na Rugenza TV kugira ngo amakuru yacu azabagera ku gihe. Tubibutse ko rero wari kubwanga bw'ibyuma yari Joshua Entertainment, n'uwo mwabonaga yari Rugenza TV. Amadubu y'umurenge, amadubu